ليس بخاف على أحد منا فالعلم هو مصباح الهداية. این مدرسه نشانه ایمانداری شماست. شما ملت مسلمه زیاد زحمت کشیدین. شما عجیب مجاهدان اولوای صحیح خدا سالم خدا خونیشه به خاطر آمدن نظام اسلامی در افغانستان خونایشان ریختانده شد. امروز با شما صاحب یک نظام اسلامی شدیم. شما مردم مجاهد، مردم علم دوست همیشه زحمت کشیدین. دیگر شما خوشا بادتان، برتان تمام زحمات شما را مبارکباد عرض میکنم. هر سال در وطن عزیز ما افغانستان دستوربندی هاست. دال فضا مدارس دستوربندی ها را میکنند. این خودش یک رحمت است، به خاطر که این دستوربندی های سبب انسجام علماست. وحدت علما، اجتماع علما، انسجام علما این فرض می باشد. اینمی دستوربندی ها انسجام علما را به بار میاره، انسجام امت مسلمه را به بار میاره. یقینا این جلسه ها خالی از رحمت نمی باشد. این جلسه ها بیانگر وحدت امت مسلمه است. چرا؟ به سبب این مجلس ها علما یک جا جمع میشه، علما هماهنگ میشه، علما را وحدتش در جهان نشان داده میشه. وقتی که علما وحدت نمودن، علما در یک جا جمع شدن، یقین است که امت مسلمه هم وحدت پیدا میکنه. در هر جایی که امت مسلمه فرقه است، بفهمید که اونجا علمایش حتما متحد نیست. اتحاد علما لازم میگیره، اتحاد ملت مسلمه را. سلا تور گورنه برتاینی چکریلا من چرمیلی نداشتم چیگا تور گورنه برتایگا حتما بولیلا آتیلا نیچه گورنه آتیلا را دم تو کفسلا بر گروه یکن که رسول معظم اسلام ایتاد کن عالما او متعلما او خادما او محبا ولا تکن خامسا فتح. اول کوشش در عالم خیلی بر مرحله سفر درازمون بولال مدیم که کوی جایی بومدیم بر طالب علم بگن بومدیم وشلم چه مرحله بر خادم شلگه مدرسه سیگه وزیگه خدمت کلکتون خادم مونیم بومدیم مونیم پولینم که مدیم تورلم چه مرحله بو که محبن شلمنن محبتین دی وزمه رابطه این قطع کنه اقلا محبتین گوش شو علما و مدارس و مساجد بنن محبتین هم گوش اگر بود توردن برتاین هم گو مدینه بولسن رسول الله تا حلاق بولسن خلاص کتی تمام. عزیزین آقا براز افتخار قلب است که و مستاق بزسیده همه بزدوستو بزگه صادق کنده سله شوق زوق علاقه منم تور 20 ساعت ایق استیگه تاقته علمالانی گتونی اشته سله گزاغلن مصارف کرد کلب سله تکلیف زحمت کرد ولتره سله مدرسه کمک کرد سله محبت نشانه سکت محبت نشانه شده الله بزسیده وشه گروهی چارگانگه داخل کرسون گروهی پنجندن الله عین الترمشن اما لدیتل آمین. من مولا پاینده فایق مدیر ارشاد عجبا ولسوالی شریف معتمم مدرسه خادم الوالد ولمن و قریه بالشکه مجلس قرآنی با شروع بارده انشالله خوب میمونه ایتگان عالمه که گرده انشالله تبارک تعالی فقط وطلوش تا حافظ بارده اگر میک 32 تا حافظ بچه‌لده نده و اوشتم حافظ بچه‌لده نده. برگه تقریبا اوش مدرسه‌دن برگه حال بچه‌له برده و انشالله تبارک تعالی کورت استاد برده انشالله زحمت قلب ماشین میشه. ولسوالی شیرین تگاب که رسمی غیر رسمی 72 تا مدرسه با
Az jumlai shundan 65tasi rasmiy, diğer boshqasi g'ayr rasmiy. Va Ulusvoriy Shirintagovga taqriban 458 masjid bor va 66 masjid jomisi bor. Ulusvoriy Shirintagov inshaalloh ko'p nufusi ham bor. Olimlar ham ko'psa ittifoq ittihod tomonidan. Siz nima akajon? Kamoliddin aka birga nimaga to'xtabsiz? Jergash mahfili dasturbandiy shu Qariya Balishga barguzor bo'lgan. Shuni pazroisiya qavmlarga kelayotgan mehmonlarni pazroisiya to'xtabmiz. Endi bizda shu yerga bir tim bizga 20 nafari shu yerga kelayotgan mehmonlarni bir tarafga pazroyi qilamiz. Bu qavmni shu mahalga zinagir qilib bularni bir raqam shunday istiqbol qilib shularni xizmatiga shu din va Qur'onning xizmatiga shu hofizlarimiz xatm qilgan davrasini takmil qilib shu uchun shu yerga pazroyi qilib o'tamiz mehmonlarga. Xayr ko'ring. G'ayr az bu istiqbolga qaysi timlaringiz borki, mana shunday mahfillarga omada bosh to'xtaydi toki mahfil yaxshi o'tsa. Inshaalloh Ulusvoriy Shirintagovga hammasi bir timoy mujahhaz, hamisha har mahfil bo'lsa, qoidasi sarvandi, hofizon Qur'on bo'lsin, qo'y ulamolarda mas'ul bo'lsin, darslar yo firog'ati hoy maktab bo'lsin, hamisha javonlar shunday xizmatga omada bo'lishi, har xizmatga qo'ysa bular to oxir daqiqacha bular shunday xizmatga omada hamisha muayyan to'xtaydilar. Man 3000 nafar da'vat bo'lgan. Rasmiy misol bir ta'dod qomlarni ham ularni misol rasmiy kort bilan da'vat qilamiz. Qomlar kelar xizmatga to'xtalar, pazroyi o'sha mehmonlarning xizmatida ularni shular qavm masjidlari aytgan boshqasi 3000 nafar rasmiy kort bilan da'vat qildi. Intizomiy Xo'p, baxshi intizomiyagasiz. Ishingiz nima sizni? Baribir nazmini qo'yamiz, joyiga qo'yamiz, nazmini olamiz. Xo'p, qanday nazmlar barobarmi inshaalloh? Alhamdulillah ko'p yaxshi. Forig' bo'ladi. Andaza oxir xo'shmaning og'am. Bundan boshqa nima desa, dunyo yaxshi ekan degan. Dunyo oxiratga ferizligiz yaxshi ekan. Bu mantiqa qaysi mantiqada? Mantiqai Qariya Baluch. Shirintagovga marbut. Shirintagovga balo. Xo'p, bu qamlar hammasi shu qariyadanmi yo boshqa joydan ham kelganmi? Bu shu masalan shu qariyadan ham bor, boshqa qariyalardan ham bor, masalan borlar, inoqam. Qanday edi qamlar ittifoq itoatligi bunday barnomalarga? Maşallah, maşallah, ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Zanim, mat, to'xtagan. Tashakkur, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Mino'g'am. To'lat. Nonrasonda kellar, nonrasonda. Kellar o'zi qo'limizga sog' qiladi. Shuncha ustuvoti bilan, shuncha azmati bilan bu omonatni